Brawl Stars i u ovom videu idem nastaviti onaj serijal, nadam se da ste gledali, ne pogledajte. I idem ga nastaviti, idem koji mogu ovdje brojeva, koji ću šaliti. Idem dođe neki možda 107, 100, ne 200 trofeja. Znači idem samo da ga dižem gore. Pogledajte svaki video, svaki, da vidite koja je adresa mog. Ona adresa, koji je ID mog, moj ID u Brawl Starsu. Znači možete igrati sa mnom. Ovdje ću vam svakom Brawl Stars videu, tako da se možete igrati sa mnom. Bravo. Već prva runda vidim. GG. Tu. Idemo otvoriti Koinčića. Idemo A, X1 A, X1 A, odnosno Asija. Отлично. Idemo mir, idemo prema. Ja sam sredio. Idem sada za Exitan. Uložena sam klik na ovo. Idemo sada na ovu rundu. Nakon je u sredini kad sam mogla se vidjeti sa Cube. That's our baby! Jedva krećivio. Hiljada meda. Što smo bilježili? Meda nam šta? Imamo odmah na ti 200 trofeja. Ne moram ništa. Imamo dosta igrani i to tu. Idemo odmah lagano na ti 200 trofeja. Što putaš kasnije? Jel, Maxi? Jel? Kada dođemo do 50 subscribera, upalit ću live nekad i onda ćemo igrati Brawl Stars nešto. Publa minuta.
Oggi mi vedere della giacca. Ne botara auto aim cioè sono ultimi due organi. Ancora vedo che Giannini Haydi bu rimane come le robe, cioè. Rimane diretto c'è un game, dell'oggi da gesto da Fuden. Lento. Metti la mano lì. Cara orsa. Lasciare il carriage. Avevo detto che lo dovrà, anzi se gioco che c'è like e subscribete se non hai un video.